Halo? Halo? Dobro večer. Noćna mora. Dobro večer, javi se. Dobar večer. Dobro jutro. Dobro jutro. Ovdje jedna baka, ako me čujete, ja vas čujem samo kak se svadite oko palačinka, ne znate, ne zna ni jedan to složiti. Prvo svega tava mora biti vruća, kad masu uliju u tavu da zakipi. Tu smo se... A u smesu moraju metnuti šalcu vode. Šalcu mlijeka. Da, tu nema vode. Jer mlijeko... Gdje vidite vodu? Pa tu ima mlijeka, brašno, ulje. Jer ovo mlijeko se jako lepi za tavu. A tava mora biti jako vruća, sve da se svrčka. Kad uliju. Voda, ja je tu ne vidim, nema je. Ne znaju, sam se svadio. Da. Kako se hoćete mi ponovo objasniti. Znači, prvo, treba staviti ulje, a kad prijavim smiješu za palačinke, kako onda ide? Probaju palu treću. Da, isključeno. I bolje da isključim, pa to nije palačinka. Bolje da bacim to. Moram to očistiti. Napravio sam gupariju. Ima neka krpa za to. Pa evo ti krpa tu. Zasvo sam stvar. Dobro, to ćemo postaviti. Halo, dobro večer. Možeš ti pomoći Laki ili dati mu neki savjet? Napravio sam Laki, ti puno pričaš, ljudi on si zebali tu. Ajde sad, miješaj to. Ne miješaj, budi zgodno. Kad se uključio? Kaj si normalno? Bilo na nuli prije. Pa neće biti, pa ne vrši na nulu i peć, kaj si normalno ti? Kaj si luti? Evo, ak je to palačinka, onda sam ja... Pa mešaj. Na to već, pa to ne bi svinje jele, a kamo i čovjek. Pa svinje ne bi jele. Mešaj, zgori će ti. Pa gdje bi čovjek jeo? Pa dobro, palačinka. Svinje ne bi to jele. Gle, to palačinka. Digni gore. Evo. Okreni. Pa zajedno sam napravio, nisam stavio prvo ulje. Koji zajedno? Okreni. To je palačinka. Pa da, okreni, Laki, nemoj se zebati. Da, vidite, na što ovo liči. Slušaš ganci? Ko gledaš ganci, da. Ko ganci? Okreni, no. Ko ga okrenem? To su ganci, a ne palačinka. Jel, tam. Šteta tanjura, da zamazat ću tanjur. Ja, ti... Pa to kurac, to ne palačinka, to ganci su. Pa da, probaj to, da. Joj, a inače svaki kuhar proba. A ja sam se zeznuo, zaboravio sam prvo staviti ulje, tu sam se zeznuo. Okreniš ovako, ovako. Kako ga okrenem? Ono, basu stranu. On padne na facu. A ti lovi, da, moraš okrenuti. Vrti, da, moraš tako. Tam pazi. Eto. Dobro si, majke, dobro si krenuo. Pazi samo da se ruke ne trese. Hajde, okreni, moraš se malo... Da. To, dobro. Da, sve će mi ispati Stavi peć. Pa to su ova tvrdá natva, a ne palačinka. Halo, dobro večer. Ako to liči na samo čujemo ima... sve. To smo kuvar, imamo gledatelja. Halo? Da, izvolite, hoće Laki javiti. Pa to nisam stavio prvo ulje, to sam se zeznuo. Super su mu palačinke. No to uopće nije palačinka, to su ganci. Kako nije palačinka, Stanči? No kako, to već naš gance. Halo? Dobro večer. Gledaj, stavi... To su ganci. Pa moraš aranžirati, stavi tanjur. Gdje si sad? Stavi, ajde. Mogu se permati. Gledaj. Čekaj, polako. Sad ti to moraš... Ja to već to jest. Moraš lijepo aranžirati, viš. Gledaj. Tako. I sad treba to dobro se krenuo. Ko palačinka. Stiskaj ovako se to... To nije liči na palačinka. Samo stisni. Okej. Pa s rukom ovako, pa imaš čiste ruke, sobrane ruke. Pa ne možeš s time, Laki. Pa nisam pao drkiću, pa imam čiste. Pa dobro, makni to i stavi ruke ovako stiskaj. Čekaj vruće, pa da se Pa nije vruće, kaj. Stisni se rukom ovako, stavi pekmez i zamotaj i to je to. Neću. Neće ni znat kaj jede. Samo mora biti ravno, kužiš me? Sa rukom ravno, s rukom. Ja sam se zeznuo. Halo.
Ma ne, prvo s rukom izravni ovako. Čekaj, Tak. Nije vruće, je, kaj si? Halo? Tiskaj, da bude ravno. Raširi malo potenjuru da bude veća, znaš. Halo, dobro večer, izvolite. Dobro večer. a nešto će isto. Viš da je dobro, viš da je dobro. Tiskaj. Evo, Roje. Dobro, evo, viš da je dobro. Daj, izvolite. Cigan. Kaj hoće sada? Bog, brate, ajde. Pozdravite skinheads. Odakle? Ma, nisam na čem ništa. Ja isto, Boga mi. Otkud si ti? Tiskaj malo, ja ti... Otkud si ti? Raširi Ili ide to? A ništa ne veliš ti, otkud si ti? Guti majmone, a ništa ne veli otkud Tako, dobro. Sad stavi ga malo. Neće niko znati da je to. Nešto će ispati. Jer gledaj, u kuhinji si radi svašta, kužiš. Ona gost uopće ne kuži kaj smo dali. Poda i opet Ajde sad, daj pekmice stavi, ajde. Stavi pekmice. Halo, dobro večer. Je to pirek krumpir ili palačinka? Ne, to je palačinka palačinka se zove Ala noćna mora. Palačinka noćna mora. Pa daj malo vegete. Kaj? Pa ne da je vegeta palačinku. Daj, pusti ga, pa nema veze. Daj, uzim Pa to. ne da je vegeta u Dobro, sad palačinku. razmaži sad, dobro. A? On kuhar, kaj radi u kuhinji, gost ne vidi ništa i može jesti kaj hoće, ajde. Znači, Ne, ovo uzmi. znam, ali trebam sam brisati ruke. Dobro. Na kraju kraja smo se malo tu. A jebi ga, malo bilo teško smo napravili. Nisam se znojila, ali Dobro večer, sam se halo? znojila. Pokrajne palačinke. Daj, izvolite, razgovara se ljudi dođu. Da, halo. Kako to napravili? A Laki, tvoja je palačinka najbolja do sada. Ja sam isto Ma rekao. nemo, Roje. Pa to ne mogu vjerovati. Ona ti Pa puno ko bi to hvala. jeo, Laki? Ma strašna A? palačinka. Ma ko će to A to pojesti? ti ta... Gospodin malo će to pojesti. Ma jao. Pa mi smo nemali neke palačinke. Pa ja to ne bi išao jesti, gdje bi drugi išli jesti. Pa Željko se. Pa Laki, pa kako si to Pa ja to ne bi, napravio? jel, ko bi... Razmaži. jel, Razmaži se. Ajde, Stresi ga. Tak. I sad razmaži rukama, isto rukama. Ne možeš se sa vilicom, sa rukama moraš. Samo malo, Razmažiš kroz. Pa stavi unutra, maj. Tak, sad razmažiš. sad vidimo. Tak. Ma ne, a ja. Kako to ide, a? Tako, raširi kroz. Jo, kako mi lijepo ide ruke. A baš ugodno, Ovo je hladno je. palačinka, majke mi. A baš ugodno ono. Baš mi godi ovako ovaj. Razmaži, još. Oje, baš ugodno ovaj, sladan Laki, tek. Laki, zovite dama. Laki, jesu Da? ti čiste ruke? Je. A Evo sad jada. bris. Malo probaj prsima, tak. Pravi kuhar tak radi. Jo, kako se brižavam. Tuško mi pada. Da se obližem prste. Ali Laki, tvoja je skoro do sada najbolja. Nema. Sad je... Samo ovaj. Dobro, jesi. Imaš još papira tamo. Nemate svi. Ovo? Da. Jo, baš me pasalo ovo. Jesi stavio, a dobro, ima dosta meda. Sad je za role, no? Mogu ti reći da Na- nije ovo džem, slatki. Da. Nije slan. A džeme boli i kod palačinka je. A Laki, Stani. Kod palačinka ako staneš ne jebal si. Ali jedan jeci to. Se zabahtim. Pa jedi onda. Sada? Ja sebi sama radim A je? palačinke. Aha. Ovakve kao što je Laki napravio. Tako radim otprilike jašman. I te A ima i ovako. Ako slučajno nema mlijeka, da se mogu palačinke i praviti bez mlijeka sa mineralnom vodom. A ako nema mineralno, razređivač možeš staviti isto. Aceton. Ne znam. Možeš i pivo staviti unutra. Mjesto vode. Pa H2O je isto, kaj? Pa ne, mineralnu stavljaju neki, ako slučajno nema novac za mlijeko ili nema momentalno kod njih tamo A pivo? mlijeka, ona se sjeti, ima mineralnu pri ruci, onaj ko bere po gemovima i ona se mineralnu stavi i stavi palačinku.